Mwana mogoko mwarete iruo buoyo. Mwana mogoko. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutimiza ahadi aliyotoa kwa Wakenya. Mheshimiwa Rais is keeping the promise ya kwamba we have to feed our population. Miaka iliyopita nchi ya Kenya ilikuwa inajisimamia katika mambo ya chakula. Tulikuwa tunajilisha wenyewe. Na sasa umefika wakati ambapo chakula kinakosa na nchi inaelekea pabaya. Ndio maana Mheshimiwa Rais alichukua ahadi, akaruhusiwa Buoyo 7,000 akakata nusu. Sasa hivi mbolea inaenda katika shilingi 3,500. Na bado Mheshimiwa Rais ameona kwamba hiyo bado ni pesa nyingi kwa mkulima wa kawaida na ameshukisha kwa shilingi hadi shilingi 2,500. Si Mheshimiwa Rais amefanya vizuri? Mwanene bwense takole tibia. Kuna mwando chengo rona ngeke tembe butuko. Mwanyi gwete. Igona atebete buno mwanene bwense atebire igoro ya embolea ye Ubuoyo bwarure shilingi 3,500 mpaka shilingi 2,500. Ikatajike ndekia. Ubuoyo bwo bwareke shilingi 7,500. Warure 7,000 akabutora mpaka shilingi 3,500. Na ndo ukuri kurwabo atayibire ngabo irane mpaka shilingi 2,500. Bade ngamo gwake ro Mheshimiwa William Ruto ngapi yamono. Ebinto biri byonsi atebete ase document iri ta saba Kenya ikorukunga the plan intubune party ya UDA na inche buno mokorerie meremo UDA kune director ya UDA igongo teba twega si yaito mokorigere ribeke sakati GPS chigache irwe gasi chi minister chigache irwe gasi ngachi akorera abakenya baite gasi tari boygo asinge ncho mondo gocha koira na inde ground ko babori chikura kubore ryo Mheshimiwa Ruto chikura na inde ni intwe tari boygo muramo tagete inde egasi ekorwo engakie yuke goika na ndo Mheshimiwa Ruto ko sabalibaga irinde munyako mwalibaga bade ngabagwa ko Mheshimiwa Ruto ngambi yamono elyo mo heri pinta ebega abakoli emeremo abakoli emeremo be factory bono kune factory ega ya Sombuko chi director ngorundie gali gocha lakini omukulimo oyo muntu otoriro monginora otorire cha ko 1963 okoboka gukwani kubuganga no musacho gukwani bada agotara nukogoro abo tutagete togendrego mora na inu mugane ire muligere ligwe elinde na inu monyore dije ekwere nego chayeta monyore isaine tari boigo bale gabaga tema magana yuanchera niru pia mono sana ende noche mwacha ole to Mheshimiwa Gesoraga aselieta jambe tinyakundi omoga kajimbi yako le gosuka na onyeno mwana abangi nanti moko omwana kero mutagitati goro bere arare taribo mwaeto mogako liarare bono mwana ma otarire taribo yego pia mono sana nyasaba sen asante aya